Baru 5 ETB. Tadi saya dapat offer untuk bawa masuk Sun and Moon punya ETB. Tadi saya dapat offer bawa masuk Sun and Moon punya ETB. Tapi saya tak tahu lah, ada korang nak ke Sun and Moon punya ETB? Nanti tengok sikit promo ETB ni je. Boleh. Sekejap lagi kita buka Korang nak ke? Tapi harga dia keras lah guys. Cokeng lah. Harga dia cokeng lah. Kan dah kata. Betul tak cakap Abang Peradok? Abang Peradok betul tak betul? Abang Peradok betul tak betul Abang Peradok? SIR bang. SIR. Kan saya cakap kalau saya ada feeling tu, Abang Peradok pun ada feeling. Kalau saya tersalah tu, adalah tu. Regret aja. Baik. Memang ada Memang ada.